He kaupaparanga hau hou, kua whakaritea e te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me te uepū hauora o Manukau, ko te piri pohotanga te ingoa. He kaupapa e titiro hohonu nei ki ngā māma Māori hou, me te whakamohio atu i a rātou ki ngā tūkinotanga o te momi tūpeka ki Warātau Tamariki. He wahine Māori no te whare tapu o ngā puhi, kātahi anō ka whakawhānau mai tana Pepi Tuarima a Casino Roberts. No roto mai te oranga o te pepi nei, ka toko ake te whakaaro, me mutu rā te momi paipa ka tika. We'd always wanted to quit every day. I know every smoker says the same thing. You know, I don't want to smoke, but you just continue to go along with the habit. Rua te kaumārua taua reiwane momi paipa ana. Nā kona ia ka uru ki te kaupapa piri pohotanga. He kaupapa rangahau e whakahaere tiana e te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me te poari hangora o Manukau. Ko tā rātou mahi he whakamohio atu i nā kino o te momi paipa ki nā māma Māori. It's about having no smoke around baby, having a smoke-free home, and making sure people don't smoke around baby when you're out and about as well. A lot of them have actually stopped smoking or very heavily reduced the amount that they have each day. So it's been really successful. Aha kua nā hua o te rangahau, nā ana tamariki e whai nei ia i tēnei huarahi aukati i te momi hikareti. Thank you for trying to give up smoking. I love you so much. Me and my sisters were really proud, and now we're going to have more money, and their health is going to be way better now, and our health too. It actually made us realise how important it is to our children that we set an example of, you know, the fact that you can accomplish anything really, because it was really hard. But in the end, it ended up being one of the easiest decisions we made. Ko tahi rau nā wahine Māori kua hono atu ki te kaupapa piri poho nei, engari ko te āwhero nui o ngā kai whakahaere kia maha ke atu ki tua pea i te ruarau. Rapara tā whai, te karere.